Bosmic Otim wuod Aryemo. La wuoi bedo ka liere ki nyani ngo i TikTok. Ibedo ka liere ki nyani ngo i TikTok. Bosmic Otim wuod Aryemo. La kit in ni kong ini yero nga. La kit kirini ini yero nga. In eni Bosmic Otim wuod Aryemo. Aryemo nywalo ming char en. Unywalo ming ni chere kwanyo ming pa meni kikome. Yes, Bosmic Otim e kwanyo ming pa meni Aryemo kikome mayamda kuo. Ikit gum kinge kuo ne golo. Paga cher kamieta ki moñ ya dagi upo ya dagi. An ma pe upo ya dagi ba. Ma pe berka nywalo lutieno chalo gweno. Watia wobe ma lot. In pi yara nga ni ini chayo nga. May ming wagwako lutino ni ngay wagwako in keni pe ngay nen kiri nen kede wi momu keko dok wila matjai kikome wi momu keko dok wila ming kikome ye tiki mo ma petwer wa ngado ne petwer streaming ituki nen dok la poya manyen la poya machona yebre in la poya wa yam ki kidu mai i mudu lum ka poya ni bieno ka chieno bieno i mudu lum chalo diel i mudu lum chalo diang mano la chwe ki dugi ni tuk i nywal lutiana di ma do poya ina ye nywal do poya pe la poya nywal la poya na win kan Bosmic Otim in ko yero nga ma gwoko lutiano ni kompedi i pogo gi kin pencha lutiano gweno lutiano ni kombedi pogo gi kin giping cha lutiana tudu lutiano ni mala ta kombedi ina yela nywala go muromo idi northern Uganda itiki lutiana pa ke wie ini yero nga kombedi Joshua Genkid Jeremiah giti kwere kapengeo alogo ki wati ni gina chama dong peke bot Joshua kachiel Genkid Jeremiah wabo uniform peke komgi gi peke ka kwan lutino ni weng peke ka kwan haya kai bino bot aguma unyo gum kombedi ngat mau no tia gwagane utio chwalo tikitu mai bot watimo bo ber peke kome la tiente mwaka bero kwan ber peke kome Joshua kombedi no miero bedwe senior 3 ento peke ka kwan gine Jeremiah miero bedwe senior 3 kombedi ento peke ka kwan Joshua machalo miene matiri peke ka kwan ko inen kon state bala timni ti ye la timni eni makiluonye eni Otim prosper matie kombedi kwere ti Yuru village ya mida ineni yero nga Otim in yero nga ma wagwako in ungai kwiji kong Otim in lekeja di matie komi la di matie komi achuila di matie komi eno weko koko padano ke la padano weko jomi ni weng petero yo weko kombedi tika dugu la poya ilak dok iti dok la poya wo wibe do peke ipoko iti la poya maruku ba furi ini yero nga ini chayo nga family ba ke yeber family meng chalo megi ana agi family meng chalo megi Otim Bosmic wuod Aryemo ko ma chi lugang we kweri ko na ma chim pa wedi po le weng ti kanyu bo po migi ni weng ti borka gi wajo dok gi go na chim gi wani wan lok ko mi pe mer in gin maulal in la poya wachon ini yero nga kong keje ko achuli matiki keje komi ma chi Otim an wayam ki peke ki kes mo ken me kuoy koma wat banya pangat mo peke kere wachia eni pe gudu chen pangat mo wa koko menek a peke kere koma ento initi ker ki koko meneko dano o we ngom ineko dana dek makoko weng ti komi ki mo ken bale wigiti la poya do poya wa wechi family pa King Jazz wa chawa ni gitika piri ina ye neko King Jazz tier bot job nga pengeo ina ye die idego King Jazz itier bot jock
ina ye achiel utim ina ye goyo wi topi uno mirini weng tieme tiero topi bot jok waka wobe ne weng ma utimo gini ketgi wan weng wang'eyo rekote gulu ini chayo ng'a kikiri enuni ini chayo ng'a la ming ma Aryemo onywalo la ming machalo ming chalo mienne kwanyo ming pa mienne in kong ma achiel kuom bedi family pa udora kulu family pa udora kulu mayamo bedo waichani ti principal madit me NRM nyo elders madit ti NRM waichani gitika piri pe balo wi nyagi ibalo wi nyagi pe ni nyagi nyo latin ge ma nyaga wajatini eno no itie ma won ubedo ka planning men goy wi tupi men nego tupi go ki ring road igang parasta Walter nge dong ini chieke ni kiri ngoi bi bada wi nyaka nego nyaka ni kapeo to chi wang udugu la poya nyaka ni tila poya we chawani la tin pa udora akulu mabe la diet me mabe we chan tila diet me NRM taking one of the biggest elders pa NRM igulu kitika kuli ye kiti yini kiti piri wai chawani haya family mukene magitiki kuri pe bada wilu tiena nyera gi kiduonga ta ni ruoj mukene pa wajo aya wona chora gi bada wia chora achora Sharon nyapa ukelo TB man ma akelu kome nyapa ukelu TB ma benete gwana magitin neba pa lo mix gi kimingi awinyi wajo ni ini nywal kila mien lo mix mo ye nywal kila ming chalo yin la mien lo mix mani ma ye nywal kila ming chalo yin ini nywal kinyapa TB ukelo ikino echere yero muzee TB kite gwana enu inget gina inget Diamond Hotel ipeje gulu opposite ga ki beru iyeru muzee TB kwiji wakidako ne weng wakimiera chora gi tien maduong paga umiena chora matie tie police ma guribo wego ento mego papat paga ubitinho muduki komi abedo wagi kese e police ma iber ka baga dogi ne kiti mer nekki kun ina ye e chako no cerka yero gwana wubini kimiana wubini atiete gwana jui irien kuni yero kikin moiken utim kani yet Kwetam yet ma yero ke mego Jennifer Lawala ma tie chok e chase pa grandmother ni ma no mere luong ni grandmother unyo mamani kombe lutino pa Jennifer Lawala di magitiki keje komi dana di magitiki keje kom in kichwe chwinyi komi UK unyo Europe dana di magitiki chwinyi kom in i Australia jumai chamo chente gi menyom pe goyo wegi million badua ta dana di matika koko komi i United States achule di magitiki koko komi inu team Bosmic Otim Aryemo makwanyo ming pa miene Aryemo kikuo pa miene Joyce Aryemo ini yero nga ini chayo nga team Bosmic in enini awinyo la wo iluo nying South Sudanese i TikTok now we ko agwechi awene an Daniel Soka an latin palabek ki come latino vuoro ma ake palabek kal iganke in petuer poco anche actually me South Sudan agwechi ma bene actually magiti boda kono pa jok winki vul panye kwaro magwi kono kwene lubone kidong side mukene weng umiringeni kamiene pe anyera palabek no wone tie darme palabek nula tien palabek
Kapaneo ne pe para bek. No gangiti para bek. In petwer poko la South Sudanese mo ke ken ki an Daniel Soka. Family na wejina weji pa wara magunyome in South Sudan gitie genadek. Magunyome ye winki vul. Magunyome ipajok. Ki magunyome lobore. So ukeu na ke ngagi gidwongo South Sudan bi ruoj. En pole weng be giti wako. Pole weng giti Australia, America, Europe. In ni twero geo South Sudanese unyo logo mengmi I chako don kombe ne I oro South Sudanese ko ba. Matwalu bi ngai yoko team Bosmic Otim pa Aryemo. Pin arre ko ta peke ma right bot giya. Pa kwalo ngat moya, pa ya ngat moya. Pa cher ke cher pa ngat mo you are ram ke kin South Sudanese community. Pa yer ngat mo ento in kombe tam ni luendo ngai pera exposing in kwiji we lobo wenge mingi idwe mo karaber ka wajene ni andong machalo and this excellency Dr. Daniel Soka angabo in no ko malo wa male wi yat itilu dokunu we lobo wenge ka nyer mingi kombe UK Europe I America, Australia, I Africa, dan weng teka nyero mingi, iti dok la poya, mangabi wakunu. Exposing, mara exposing, in weng kumbeni wangi we, petwer ngadone, petwer saving, we tiri, petwer saving. Baba ni we lobo wenge, kwiji. Doga utima miera wachi doga no abi yeri kwiji abi yeri kiji abi yeri teng abi yeri me breakfast abi yeri me lunch abi yeri me dinner abi yeri me supper I repeat utima abi yeri kwiji doga abi yeri kiji alani kiji abi moi kiji doga abi yeri me lunch abi yeri me breakfast abi yeri me sapa, abi yeri me dinner, a yeri kwiji, teng, kwiji, mama pe, mau bidong peke, this time le oro, abi yeru, a chaka waki koma Aryemo, kwiji, piana ngeu meni, ma Aryemo Joyce mayam, uberu mana laga ya dageni, a ngeu kwiji, unyual kimoñ ma papat, adek ma papat, a ngeu kiwe, abi yeri wang mai niang ming, wang ma chuli wang ngeu ming pa yin, waki meni weng, family pa justo bira pa bi yellow pen ming en inigamo ke pa neyu ming en kwanyo ming pa meni now winyama beo team Bosmic ina ye tiga wajone ni ini pio dane kom an ara wajone team Bosmic in kachel ke Joe Mitch matiene upong Junior makigamo ke modo coin matiene upong Junior la guaco pego kila regi chuma Matiero pong Junior ni yero an jo ini ma ming ma raj ma bim me doka roma beleng lo ni yero an ki dago ni enu ni ya enu ma biri we latien buora latien fuchi gun kiru gangi kom an gun pe twero yero an dok pe twero an pa yero South Sudanese weng so pe chok South Sudanese ni koma nyoni pio South Sudanese koma luenyo ngayo dong piara exposing in kwiji teng mingi wilo wenge wa chimi ngara gamo peke wa lokumi ngara mer winyne peke kombeli in losing relevancy completely YouTube wa kwere kombeli do itika mal tu TikTok weng ngara mer peke kombeli dong nong tel scrap la ming yugi guok makonye pe guok ting wich bedore mo buyo baleko nen an kera bieno kere live show kera bieno ka addressing dano ineno kid maruke kere ineno kera no design magoyo ineno quality me video ero makate kere quality me loka kera chanyu ki loka kid mau chwing kere kera ti coordinated kere pien loka tie organic and pure pedo ka maro jai ka bieno che lok chalo in pe ko mer o ke ko ka bieno ka lok chalo in pe a logi te ba chalo in pe a tiu ke wifi me te ba ko in manu lu mer ti ka woi background ni winye dok la ming wa mat jai ni mati ngeri no furgiti chwali jai ni ywa ila ming ma pe yera ini kam yer an pe ke bori pe twer yer an
Kong machela mira nia ini and dano makwano in the highest level and I think his skills maduong adada. Ini peke ki skill mo ke ken dok ngechi dong we giriwe poro senior fogo e poro senior six oko karatachi mo ikwan peke dok e parliament be pebi chung position mo ke ken. Bene way kar chen ma no chung no kiri kar no fudok be ki bayi ke parliament no do loke we angeo ni kere ki bi bayi kere ke parliament kere ki bi rimi kere ke parliament pien kar ta chi peke so it kirti meni kere kat ku yu ko ka moy ken fudok be ki kwenyu ke parliament fut ki gimi out ke mario in dong pe kar ku ka moy ken ya chuli ka moy ken tim pe kar ku kin me ber LC1 pe bi karo Pien wa exposing in kwici dok wabi gaka yiri teng badli wen wabi beru ka moyo ne ka moy ken may rien ye kombiniti ka kane e corridor me Tanzania ki border Kenya mon may beru ka yoko gi beru ka winji kirgite ba gu kelu detail si wen wa oti we angeo wa namane we angeo They ko wobi a winji beru ka ba we actually move minge ni ti South Sudan ne karo ke kwene la ming tim Prim Bosmic la ming makonye pe la ming chal gwa kalon ini chayo nga kikirini nen la tinni kera tega to kericha ya mida iyo gene ich tuan in la ming kitwan mani mau lore chao manu bani fudi chero ka iro I wila tin anyaka me mwaka para bichel kitwan nyimi mo machalo nyim muok tuan nyimi mo mujale fuda ka chero ka iro latien anyaka mati chais la kwaruni yes ti chais pa la kwaruni latien anyaka me mwaka par bichel fudi chero ka loro mani come en be fudi bir ka nyen widan in la chu in la tela ni in honorable nga la ming charo ini bero honorable panga ini nge ni honorable ki ker nying ki ker kum dalma ming charo yin ki ker kum la poya charo yin ini bero honorable panga in I nga yero in kong ni ini bero honorable le ka bo in pe ware walu tieno ne pong kin ping chalo tieno atudu lutieno ni kombedi Gitiga deno chan cha lutiana tudu kilele tiga modo lutiano ni cha lutiana tudu ini yero nga wot pa Aryemo mai ming kwiji wad luo winyima jwaka ben riak lui ini yero nga Tim Bosmic wot pa Aryemo tit kirini ko mi riet dano itika yinyo relevancy kinya weke chero ka logo kinya ming I TikTok pingo pe ko ike memoire yo menane I meeting medical bill palatini matika ta kombedi yo yoro pingo kauno ini niang may riet uno mirchak a serious campaign me mobilizing for fun 10 million Uganda shilling weke chwal ratini I operation me ya duno ne I India eto man furi biro Kil la bon le wit bene la ming kar le wit pe makada furi biero ka temene yero an Ujone social media nyo TikTok actually tuan yin ki mo kani no furi chat ka belo mani TikTok ka pora baba megi wa mati aner be wajini ini tin la dir na baba nes duma winyu leb luo baba nes alego wu lutwa so la ming do gas la ming la boya alego wu lutwa 45 years furi kom la my ming kumeno make luo pora baba kilo ming lu wori mu pa Bosmic Otim kwici-keici dagoni neno condition malaten ye chigam dagoni ki ya Abu Dhabi anti work ki ye mien Joshua kwici-keici mo ko kikono neni mien Jeremiah kwici-keici mo ko ke chak lo ni indano anu dia na pe ke lo pe ko le megi ni ba yue mo ke kene ko ne nyual ming kumeno dan ina ming mai nyual gin ma be pe twa go ne be be twa go plan bien la tien en tie ki bu karja ina yiti ga doñu dok ki tiga nyenye yer ka bu ke da en to kombe dong itiga ba ko dogi bara chule yo chul school fees chule ye go lo yo ba ki komi me yer ka buru ki monde go ni me nyual ki his heart chule ye man ena yiti ga en ki yue go ni chere wero en ka doñu ba ki yot ko mo ja ma tiga doñu ba ni una chule di kono ki tiga mer ni ki team operation itiga mobilizing chule ni gen go ko ni ki chule
fees pa eni lutino nini timo wa India keme kede keme ki mingi chiling matika miete ena ye abi yeri million kwiji this time abi yeri jui uno la walking in area operation atiga timo campaign mabe India weri timo operation ya dono ne ento kia poyani etiga tiwene yero an so abi wori ke timo campaign pilatini penino pe loyo daga mete ke yeri abi timo campaign pilatini même mobilisation of fund daga mete ke yeri kwiji babo what ubingayo dia chuli kora kora mar lobulo la nego mo la jok ma wajo makidoge ni ngolo na dok tiam duata la jok ma wajo ni ene kwere kidano la jok ma tiero jok tie ubien lutwa Kuoga loin mapeo loyo. Arangeo ni Bosmic Otim Tiga fundraising maduong. Wega lutino ne apa kiwie kidano maduong. Gitiga la gitiga malche lutino tudu kimpeny. Otim Bosmic Otim eni. Manye kilwoni Otim prosper. Ubien light rail la cho in wunuti NGOs. Mungu mati kidu mai wagena chama pe bot. School fees pay bot. Inyual pingo kape tuero. Icheka iro nyapa ngat mok pingo kape tuero. Walu wachulu luk mamwa pe chulu. Wapier bit mamwa be pay meal. Pier bit me iyo tuj. Me Uganda de pay meal. Inyual ke anyera padano noro. Inyuara nyera padano noro. Ko family pa nyera kedi. Yo magubi lwede kedi. Tie angeo mabe ko Aryemo. Indo gin makonye peya. In liel ma woro kape ngeo. Team Bosmic Otim. In liel ma woro. Kora eni fuda biru ka yeri into brief. This time, ko man eni fudi a yeri mer fud me. Me morning gine. Eni fud this is just a morning glory. Abi yeri me konyo de late morning glory. Me breakfast. Me lunch. Me supper. Me dinner. Jami maduong iloba chuli me konyo luwewa maduong iloba chuli peda kwa Aryemo kwa tiga biru abi yiri kwiji abi yiri teng abi yiri kiji kamo pe bidong kwa tiga biru with more details